jesen 1995. godine, nakon 3 godine krvavog rata u Bosni i Hercegovini, svijet je izvršio pritisak da se konačno pronađe mir. Američki diplomata Richard Holbrooke okupio je zaraćene strane u vojnoj bazi Wright-Patterson, daleko od kamera i politike, kako bi se u tišini donijela sudbonosna odluka. Slobodan Milošević, Alija Izetbegović i Franjo Tuđman stigli su u Dayton kao predstavnici 3 pregovaračke strane, noseći teret rata i zahtjeva svojih naroda. Pregovori su bili iscrpljujući. Svađe, prekidi, ucjene, pritisci, ali i svjesnost da se rat mora završiti. Odmah. 3 sedmice delegacije nisu napuštale bazu. Šetnje između objekata i dugi noćni sastanci bili su jedini ritam života. Holbrooke je koristio svaku diplomatsku taktiku, od emocionalnog pritiska do strateških prijetnji, kako bi strane doveo do rješenja. Dana 21. novembra 1995. godine, nakon više od 20 dana borbe za svaku riječ, parafiran je opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. Sporazum je definisao današnje uređenje BiH. Država sa 2 entiteta, složenim ustavom i međunarodnim nadzorom kroz OHR. Iako se konačni potpis dao u Parizu 14. decembra, upravo je dan u Daytonu postao simbol kraja rata i početka dugog procesa izgradnje mira. Dejtonski sporazum ostaje jedan od najvažnijih političkih dokumenata moderne Europe. Sporazum koji je zaustavio oružje, ali otvorio novu eru izazova.